uwakiniye Amavubi uheruka kuvuzwa na Ferwafa ndetse na Minisport yitabye Imana. Ufitine Clotilde wari uherutse kuvuzwa kanseri na Ferwafa na Minisport ndetse na Minisante yamaze kwitaba Imana kuko ejo hashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 yaguye mu bitaro bya CHUK. Ufitine Clotilde wari uherutse kuvuzwa kanseri na Ferwafa na Minisport ndetse na Minisante yamaze kwitaba Imana ejo hashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 aguye mu bitaro bya CHUK. Ufitine Clotilde yakiniye amakipe arimo esi Mutunda FC, Bugesera FC, Mavubi. Ufitine Clotilde wavukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira i Nyarubagabaga, akaba azashyingurwa ku cyumweru nk'uko byatangajwe. Uburwayi bwe hashize umwaka umwe n'igice bamusanzemo kanseri, yarivuje ajya no kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, nyuma aza kuvayo babona ko yakize, babona ko kanseri itakimugaragaraho, aza kugaruka mu Rwanda. Agaruka mu Rwanda mu kwa kane ku itariki 17 mu mwaka wa 2025, ariko nyuma y'amezi 7 nibwo yongeye kumva atameze neza kuko hari imiti bari baramwandikiye bibanza kugorana kuyibona. Nyuma gato yari imiti 6, nyuma gato yaza kubonamo imiti 4, ariko biranga atangira kujya mu bitaro, amaplakete akaba makeya bakayamutera. Muri ubwo burwayi bukomeza kwiyongera, ariko kandi kuwa mbere ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 nibwo yafashwe afatwa arwaye mu nda, ajya kwa muganga, birangira ejo kuwa kane yitabye Imana. Ariko muri uko kurwara mu nda basanze afite ikibyimba mu nda. Kuwa kane mu gitondo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 nibwo basanze icyo kibyimba cyamenekeye mu nda, basanga arimo kuvira mu nda, avira mu imbere kandi harimo n'amazi. Babwira umurwaza we ko bitakiri ngombwa kumubaga, ari ugutegereza isaha y'Imana. Hanyuma saa 7 z'amanywa ejo kuwa kane hashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 nibwo yitabye Imana. Uyu Ufitine Clotilde yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka wa 1998, ariko kandi nyine yitabye Imana ejo hashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025. Niyo Nkuru Media tuti Ufitine Clotilde naruhukire mu mahoro. Wakoze gufata uyu mwanya, wose maze ukabana natwe. Nje umvaga ndi Niyo Nkuru Karine, naho iyi ni Niyo Nkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyo Nkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Gicyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Ushaka ko hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka tukubwira, wabitwandikira muri comment maze tukazagaruka tubivuga mu magambo aramboye, aho kandi twibanda mu mateka, tukibanda mu mateka y'u Rwanda. Turabakunda cyane hano kuri Niyo Nkuru Media.